Ya, sanibonani igama umchasiseli Isiminyaminya Sentombi. AVG Reality Channel. Sinobaba uNleya. Ngicabanga ukuthi uNleya uzonichazela i-experience adlule kuyo recently. Advocate. Salibonani balandeli be-AVG Reality. Ngicela ukuthi makuyikuthi ngokwakuqala uwela kuleli page ungaka subscribe. Sicela li subscribe ukuze utholakale okunye ongasincedisa ukuze siqhubeke sibone i-AVG Reality. Iyasiza kakhulu. Mina ibizo lami ngu-Advocate Dumisani Nleya. Ngingu-director we-Phoenix Foundation of Zimbabwe esebenzisana le-Kopanang Africa Against Xenophobia. Indaba engizayethula lapha iphathelane lendlela engiphathwe ngayo. Sikhuluma nje ngile sikhathi esiphansi kwehora ngikhululiwe entolongweni in fact court yase-Hillbrow ngemva kokuthi ngihlangane lobunzima engibuthola emapholiseni endaweni yaseBeria nje ukuthi ngoLwesihlanu mhla ka-6 February 2026 siyesa bale problem yemoto ngihamba lo mfowethu imota le ikade icima ibattery lingalokuzanga kahle so kwase kusenza ukuthi ngiyehle emoteni ngimpushele yona ngiphusha kangaphambili siya emuva so i-reverse yangena emgwaqweni kaAbeli ngangemuva kwase kuqhamuka iveni yamapholisa ithe iqhamuka bakhuza bephakathi babuza ukuthi lenzani abaphendula ngathi besifuqa imota base besithi indaba limise emgwaqweni ngaphendula futhi ngathi hayi ibisingene egiyeni usemele ukuthi ngigijime ngizongena phakathi base bemisa iveni babuya bathi befika babuza udriver ongufowethu Dube bathatha ilicense yakhe bathi sibalandele epolice station yaseHillbrow. Sithe sifike epolice station yaseHillbrow samangala ngokuthi bathe singene phakathi siye ngemuva kwama-counter lawana ofika ubika khona icala. Mina bavele baqala ukusukulwa lami bathi indaba ngiphendula kwengayisini engichayela imota. Ngaze matshela ukuthi hayi mina ngiphendule ngoba yimi kade ngaphandle. Ngicabanga ukuthi umchayeli noma engaphendula ngeke bamuzwe. Bebesithi ngihlale phansi ngoba sengibotshiwe ngase ngisithi hayi mina ngeke ngicole ngoba ngibe ngisiya ku meeting. Babuya base bengisearch bathe bengisearcha bathola i-ID yami mina ngiyi-permanent resident yase South Africa for 30 years so bathola i-ID leyana bavele basebezona bayichayelela phansi bathi ingabe ingeyomgunyathi ngayithenga ngoba bona ababoni ukuthi umuntu waseZimbabwe angaba le-ID kanjani. Kwase kusithi omunye wabo Constable Mathebula wabuya wafika wangifaka izankosi ngisemuva kwe-counter endaweni yamapholisa wangifaka izankosi wangifuqela phansi ngahlala phansi ngithe ngihlezi phansi wasengikhahlela ngaze ngimbuza ukuthi kanti indlela osebenza ngayo usebenza angazathi lipholisa lesikhathi se-apartheid. Wavele wangithethisa wathi ngiyazela kuphi i-apartheid mina ngumuntu weZimbabwe. Wangithatha laphana wahambe ngidonsa waya lami ku reception wafika sathola kulo sergeant Tsakane Hobiane lo warrant officer Maria Matevisi baba babhala ama-charges so bathe bembuza ukuthi ngiboshelweni yena wathi ngibotshelwe i-obstruction. Base bekhangelana babuza base bekhangelana bengathi bayabuzana base besithi kuye phela i-obstruction umuntu lo nguye betshayela imoto wathi hayi bathi ule moto wathi hayi uSergeant Tsakane Hobiane wasemthatha wabhoda la emuva
ngamuzwa emhlebela esithi hayi le indlela ofuna ukuthi sibuphe ngayo lo muntu ekhoti bazafika bayikhahlele kungcono ufake u-interference ubusufaka lo crimen injuria uthi lo muntu ukuthethisile so basebebuya ke babhala lawana ama-charges babhala njengoba kade chile bathi bebhale kanjalo undoda lo wasephuma wasenginikeza ama-charges engingalibonisa wona lapha ama-charges nanka lapha ama-charges yiwo lawa njengoba lewabona la okay. So kuthe kunjalo wasephuma uthe sephumile wasekhumbula ukuthi kuthiwe abhale enye i-charge ukuthi ngimthethisile wasebuya watebuya wasengithethisa ungithethise ngenye inhlambe engeke ngiyikhulume lapha emsakazweni kodwa uthe engithethisa wafaka ibala elithi bane Zimbabwe mina ngase ngisithi hayi ungasebenzisi ibala lelo wasephinda futhi uthe phinda ngabe ngisithi lawe so ngahlala 2 days which was ngeSunday wabuya investigating officer ifuna ukuzothatha istatement ngala ukuthi istatement ngimtshele abhale ngoba ngimtshelile ngathi ezinye izinto kasozazibhale ngoba indlela enzokhuluma ngayo yena kasozayi-understand wasengivumela ukuthi ngizibhalele ngabhala ngibhalile konke okwenzakeleyo ngabuye ngasengibhala konke ukuthi bayenze njani ukuze babhale le charge engilibonise yona la ngase ngibhala futhi ngaphansi ukuthi amapholisa aseHillbrow alomkhuba ukuthi bona mabengazwanananga lo muntu kungasinto elicala bayakuthanda ukuthi bavalele lwana umuntu ngize ngabhala ukuthi amapholisa eHillbrow afana lo muntu ukuthi angakhonkotwa yinja uyayithatha iphosele evenini ngabhala futhi ukuthi yizo izinto eziyenza ukuthi i-justice system yase-South Africa ihlale isemuva i-justice system yase-South Africa isemuva nge-3 years so ngikhulumile njalo ukuthi into leyenziwa ngamapholisa iyenza ukuthi i-justice system ibe nabantu abangela macala kodwa kumele bayengena ecourt so u-investigating officer uthe ibona leyana i-affidavit ekade ngiyibhalile wabuya kimi wasengibuzisisa ukuthi kade mina ngumuntu onjani ngamchazela wasesithi hayi leyana i-affidavit engiyibhalile izaxoshisa amapholisa emsebenzini ubekhuluma nami kungesonto kuyikuthi ngomvulo olandelayo kumele ngiye ecourt ngithe ngifika ecourt ngathola ukuthi sengijajwe ngo-section 49 subsection 1A we-Immigration Act 32 eka 2002 okuthi ukuthi bengibotshwe njengomuntu ongela amaphepha idocket yami lapho ekade ibhalwe khona imininingwane bekubhalwe le ID number bekubhaliwe ukuthi i-ID yami bayibhukhe e-SAPS 13 okuthi ukuthi i-ID bikhona kodwa bona besithi bangibophela amaphepha base besithi-ke baza-verify amaphepha base besithi baza-verify amaphepha ngihlale iviki so kuze kwaba namhlanje ngihambisile i-exemption certificate yami nansi lapha engayithatha ngo-1996 sure. So sebengikhiphile kusele i-charge enye abayifakile assault ipholisa selisithi ngalichaya okuningi lizakuzwa ngoba mphezulu kokubhala incwajana ele 3 series ethiwa the wrongness of
legality. Sizama ukulibonisa ukuthi ekuqaleni amapholisa bebophela abantu ukuthi abalazincwadi, kodwa manje amapholisa asebophela abantu ukuthi balezincwadi, because amapholisa engathola ukuthi wena ulegal ulezincwadi kuyabazondisa ukuthi izincwadi uzithole njani, babe sebekubopha. Njengoba lisazi ukuthi bangakuthola kuyikuthi ube lenhlahla yakho ebhoda wadindelwa 3 months, bayakubophela khona lokhu futhi. So thina sisazi ukuthi amapholisa afuna, and amapholisa ngendlela engibone ngakhona, mawungumuntu ongelasibindi njengami, amapholisa ayenza intando yawo phezukwawo. Abantu abananzelele estradeni bake bathi sithe sifika eHillbrow Police Station bangibuza ukuthi ngivela ngaphi, ngabatshela ngathi ngivele eBeria ngithi ngibuye lana. Babuza ngesizulu bathi ubuyaphi, okuyisizulu esingaqondanga futhi. Umuntu umbuza lapho azalelwa khona ngesizulu kuthiwa uvelaphi, akuthiwa ubuyaphi. Mawusithi ubuyaphi utsho ukuthi umuntu uvela ngaphi ngaleso sikhathi. So mina ngibaphendulile ngathi ngivele eBeria, baze bangibuza ukuthi ngizalwa kuphi, ngase ngibatshela ukuthi mina ngizalwe eZimbabwe. So abantu linanzelele, umuntu mayekubuza ukuthi uvelaphi, mawuvele eShoprite ngitshela ukuthi uvele eShoprite, ungagijimela ukuthi ukhulume ilizwe lokuzalwa, akacace yena ukuthi utshona, ngoba okwesinye isikhathi yiko kuyenza ukuthi bakuhlukumule luze. Bavele bekubuza ukuthi uvela ngaphi ngaleso sikhathi, wena ubusuchaza into engayisiyo sebesebenzisa leyanini. Futhi abantu bananzelele lilama rights. Mina njengamanje angeke ngikhulume kakhulu ngalokho engizokwenza, kodwa kukhona engizokwenza. Amapholisa lawana ukuthi ngize ngibe kwazi ukuthi ngiconstable Mathebula ngibone ku charge sheet, amapholisa lawana awazazisanga omabili kimi. Nxa umuntu ekubopha under i-Criminal Procedures Act kumele azitsho ukuthi ungubani, noma kubonise i-identity yakhe, abe sekuchazela ukuthi usubotshiwe. Into ongayikhuluma ngaleso sikhathi ngasetshenziswa enkantolo bayelana lecala lapho. Mayengakutshelanga lokho awubotshwanga, noma kulento oyikhulumileyo akumelanga ayisebenzise mayisesenza i-charge. Njalo abantu bananzelele kulezinye izinto ongafanelanga ukuzitsho nxa kuthi uyabotshwa. Nxa ungafuni ukukhuluma ulutho uyathi awufuni ukukhuluma ulutho, mawulomeli uyamtshela ukuthi into enjalo ngizoyiphendula nxa sengilomeli. Nxa usuchargwa futhi kumele bakutshele ukuthi usubotshiwe. Nxa umuntu engakakutshela ukuthi usubotshiwe akulalutho angalusebenzisa ayabe ekhulume lawe eliyabe likhulume ngalo, liyabe lisazikhulumela lapha. So abantu abananzelele, and abantu abananzelele ukuthi ama charges abo abhalwa ngendlela right. Mawuthi abantu laba bakubophele enye into, ikakhulu uma bekubophela amaphepha, ungabona sebefuna ukufaka enye into phezulu, wale wena uthi ama charges lawo angeke uzuwavume. Njalo mawufika ecourt ucele ilawyer ikakhulu le state, mawukubotshelwa amaphepha vela akulasidingo sokuthi udinge ilawyer elizimeleyo, ngoba vele kugcineni uzathunyelwa ekhaya. Ufune ilawyer le state ubusulitshela ukuthi wena kuma charges abawabhalileyo laphana babhale lamanye ama charges angayisiwo, ukuze umantshi ayaziswe, ngoba amapholisa abopha abantu ebabophela amaphepha ebesefaka ezinye izinto ukwenzela ukuthi kuthiwe bayasebenza. Ngoba of late sesinanzelela ukuthi amapholisa aseHillbrow awasebenzi lutho, asebenza ukubophela abantu amaphepha kuphela. Amacala ayenzakalayo eHillbrow, uValley, Beria, akula muntu owalandelela, balandelela indaba yamaphepha kuphela. Sifuna ukuyimisa leyo ndaba, so sisazolazisa through i-AVT reality ukuthi siphethe ama-programs kanjani. Akhona ama-programs lapho esizocela khona ukuthi aba-right ngamaphepha basincedise. Sifuna ukuyafika eHillbrow Police Station sifake izikhalazo zethu straight kubo abanikazi bendawo leyo. Okokugcina ngingakavalelisi, ngicela lingifundele eBhayibhelini uPsalms 137 verse 7 ethi we will tear it down to its foundations. Ngikhuluma ngeHillbrow Police Station. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu advocate.